Kapol Jisu la khot lang batu yau Petrus batu Jacob bat yau Yohanes batu let kiu Shaulong banduai bat kan baudang duai ya ka durkmat jong o la pen kala bat ki jain jong o ke le palang bat hakmi arngot ke ramba kire kren batu o Moses batu Elijah Kibla pawa kaburam, bat kibla ikren shapang ke Jingkylla jongu. Ya kabaun sa pendep ha Jerusalem. Teo Petrus bat kita kibla don lang bat ko ke shok samtia haduk kata. Henry kidang petmat. Bat kibla i kaburam jongu. Bat kita ke arngot ke ramba kibla yengreng kat bat ko. Kapag kita kiramba kiranya klat no na o Petrus ulamang o Jisu. Ko kenrat kabhavagin sa no harni. Yenya tao lai tuli ki yeng trep. Kaweyo mi, kaweyo Moses, bat kaweyo Elijah. Tip satya ya kabawla on. Kadbawdang on ya kani, lapaw lo bat ulaka yaki. Bat kira shepti, haba kira don na po utaw lo. Teka sur kala wan na utaw lo kaong uni, unlong, ukon, jonga, obalajit, jonga, to shashkor yahu. Haba kira sur kala deptren, la shemba don tang ujisu marwe. Kipan kira sngap laga sngap, bat kim shema ya chobriu, ya hagata kapor, ya kapa kila yogi. God gospel John Gudro. Pangke ya kiki kon men sim, kibanam yawan kasin kabaning kong men gasni, nagijaka kibaper baper, kibamoki kikwa. Bapin yogi ye kaburam ke jom oblay. Kong magisenran jom Jisu, kila yogi kaburam jom Jisu. Hagata kapor kabaw kalajur, mapiro pinsa yogi ye kaburam jom Jisu. Hagajingim jom pi, enda mapiro pinsa kalajur. Man kapor mapiwan, shakani ke jinglenyang. Mapi suki jai pikala dur. Piwan hangi nengkong pisupet kai. Enda pila pet kai pisa kamyo mensim. Enda pila kamyo mensim pinsa persyang banduai. Pinsa persyang banbor. Ya kabaki weiru kile. Bat pomta suki jai. Kawan ke Jingkylla ke dono jompi. Haga jingkem jompi. Hagabama piru plus dang banruai shirhem, pisdang banduai shirhem, nadu kamen sim, pisdang ban IT elati showplay, nadu kamen sim, bat pomta suki jai, kapor jonglay katta yaki, bat pomta habama pi pitwai, bat haba pipan, yaki jingker ko bat yaki jing IA, oglay o ay yapi kombau on. Wan shanga pi kiba shikam bat kiba kyang ke jingkit ngan penja thai yapi pan banan sa ayapi kibrim kiba yoma kiba jing IA joble kibrim kiba yom yakita ki jing IA kiba kerpang kiba ki khot ki kam phala ha ke jingem kim deng kibrim kiba wan tang shiski bat kila yom no teng la bandon kibrim kibla riu play lupa, kibla hop lupa, kibla tuai lupa, teng kiwan shisin bagila ban yono. Henry kibriu balong common komani, iyo suki jai, suki bat komta, kapor jong gleiru, kakta yagi suki. Para Kristan bagi, hagalong riu koman riu ke jongi, Nila ban pen kala dur yalaji na kabagi julong menshwa. Don ki briu le si ki ba long complexion bakam dum kanya.
let's say dark complexion, ham yong kendian. Henry hama bagi pilek jinglek, kita daki cinta kiba care, kita daki pons, kita daki cream, kile make up. Ngong pi, itu kibriu kibalong dark complexion ru, kilong fair complexion. But kibriu kibayu iya kitang shisin, kira snow kala bagyong ni briu iba briu ha. Ini briu tay iba best ba. Nanta pate Jingkylla reban yoi ya kata ke reality ke jongki. Tam ki jo ki be imlang haju ke yin. Itu ki be sa lang le sin. Ki me ki pa ne ke men ki para ki la ban oh ini isu stai dan to ski procession. Oh ini isu stai ke ski convention. Oh ini isu stai kan habalet party. Every man ke ski te yong. Teka taru kada ke Jingkylla jur. Nidon ke Jingkylla jur, kapag nila ban pen kala jelji. Nila ban pen kala jur yaw snyu. Nila ban pen kala jur, wadya ka sni dong jongi. Plastic surgery, kumbale Michael Jackson, wat ki way pa. Bon ki Jingkylla kala jur, yakalong riu kaman riu. Agni ki por jongi yaw snow, badon ki shenrang magwa bagpan kala kenteng yelajin, ikenteng bagpan kala shenrang yelajin, da kita ki jingle ki bagi kot artificial. But kong kini ki jingpan kala, kim deng ki jingpan kala bagkan jab lay. Kini ki jingpan kala ngila ban om, kini ki jingpan kala bagkan jab soy. Namar bagi beriu kin penyam syure kamon jom ulai. Ki beriu kin kuah syuk ban long halaji ya kata kabau ulai ula tau yagi. Ke jinglong ka shisha ka jono naki ban haki ki non tam ki jinglong artificial sudah. Teng beriu ko babi ulai yalaji ko beriu start palat. Niu henya bat ukren balai bat teng ki snow to ke jingkren balai jomo kamboy me she namar bom dom jabieng usu berkat usu shim na ke jom ki wei bat bom ta usu bo halaji ban pengi bau de wastat bat hateng habo ukren kin salam ya ke jing shisha bakita ki briu ki balen wastat Kim ne le shisha ki beriu ki bestar. Karupom kren jonki, karupom pronunciation jonki, karupom behave jonki. Kamya habdur habdar, bakata ke jinglong bashisha, naked nature ke jonki. Te kom kini ki wan na usoitan. Usoitan open kala dur yagi. Ki dur ki dar jongi paro. Kim dele ki dur ki dar ki bawan na ublay. Ki dur ki dar jongi kamtam hagari ki juk jongi menta. Third millennium. Pidapek ki samla shenram samla kenche. But pidapek wadi ki ramba jongi. Ki dur ki dar ki bamaki ki penkala yalaji. Ki londa shisha ki tausha. But ki bagi chamulam hajo kanta katam. Ngan ya kali namar bamenda gesni niya perkat chapang ke Jingkylla dur jong Jisu. Te manabang ngakwa banom yepi bahatum mangipan ni penlong ne em yelaji Jingkylla dur gong Jisu. Nengi Jingkylla dur yelaji hagi ki bakenja perchay. Hagi ki bakenja burang yaw blay. Bau blay o bapek yagi bau latau yagi usno si. Kung magilannya keren bagi bobo boni itu gowe gesni yon. Kibriu ki batau jenruai lada don mano balai ki jenruai jonki ki snow si ba. Ngong kumno bobo ki snow si yon lada mana latau gowe ki jenruai. Tapos snow tanat ke kung ki jing snow jonga. Tela si pipat ya ka juk kaktin ki ay no dako gowe ki sur. Lane pinwai baklano ya ke sur jonga te yon na nam so tanat regata.
Ngasmo si no nama kam dei ke jingkua jona. Kam dei ke jingmut jona. Henry la pen kala no ki briu ki la tuono ya kata ke sur jona. Teu bleiru le sina da o pen jeni oba yong la kala le oba le ula kala stem but oba sendem ula kala net khmut oba net khmut ula kala flat but kong ta ter utau shenran ula kala kerche kerche kala shenran na tharai ublei snosi jur pi kale usnosi jur ya kong ka ne ke ching pen kala jongi ya la ke jong ke chingen don pat ke breu ki mo bleu la bo ya ki la ke long ki breu ki ba bha hai rei ke ching long ba bha kam don shu haki ke la kala long no kong ki shri kong ki apes ke la shu pot tan nan ya ka ba ki le ki we om dei ka ta ka ba ma ki don hai rei ki bot ya ka ba ki le ki we ki shri ki shu bot be ya ka ba le ki we Lada pikwa ban bangso baru shri udon halor jingso yung shimdo mau kawang yung to shri ushri pan un shimdo so baru kawang yupi tehin sa yung so namar ke jingbot jamu kalon ba un kawang yupi namar ki kawang yung kawang yupi perkat bakin sa yung so mapi tehin bon sin magigib riu nila bot ya ke jinglong shri hagaspa kapong Hagi jing don jing am, hagi jing shna, jing day jongi, hagi business jongi, yishu put the name it. Yakabaki way gile, but nim junam ten, ban le yakabamagi ni day ban le, kabalong the shisha ke jing perkat, kabami like a dog no jongi. Hagaway the sni, niranya yakai, hapo, kaway ke chaka kabadon shipon baham. Kini kitiar kiba ki cosmetic kibati kitiar penriam pendek hamtam jing pen babriu baru tahu para logo ong yana pe kini kadang cari kicilong kasi joni pe kadang tele kini kitukan cosmetic kidon hani bat kidon dawlain ter dawlain ko masipol teli yang tay hapo kawega caka hapo polis desa Pek ini kita jinglong kasih joni. Wong pek hagawai ke cakapan kinyo ibadon tang ke juk suna ke dukan. Ubadi jur bek ubadi dok bek ubadi ke bek kumta. Bad uang ikasih joni lagi yuni ubadi dok di bah ibrahim kicet bah sawai long ngarungan di don hajan toy. Saweru yo imo tuweru ya baga yo tumo ngarungan di dono hajan jong todi nang sure ban perkat banong ngapa gandino do jur namar baga dok teladon gandino do jur lani gandino sa do dokha lani gandino sa kishini kimlo kiktum bagi beriu kita tie combination namar way bati dalamnya dengan dia senaka way pat dan riu wong yang api bagi support back ya kabale kiwe da bon bantu kidukan wong ndon batie shu amale bon pala we yo setang kendian bakata wong kali jinglong shri jongi gawa bagi ni bon ya jingle jong kiwe pa dari shisha bagi ngem deng ban support ya jingle jong kiwe ban penkala jor ya jinglong riu jongi ban penkala jor wat ekaman sim jongi wat ek jinga tip lem jongi wat ek jing perkat jongi baro ni don kam ban long realistic ni don kam ban long genuine age jing em jongi kabamot kata kabo blai o ayani kata ke jing start ke dei ban li nagi wat ke dei ban long kab shisha nagi Hagili kismi ne shom kalilang barway kuna samla. Une kuna samla yeto yana shapam ka parish jomu. Baru yeto yata ke jinga to kana ka smoke tana ka bade ka real facts ka bade ka shisha baru ang pi panar ko parish jomi. Kini kinong train balang uang di bakam shukya parish jomi wong.
te ngametore pi parismo te wong kam syutia ke nom trei balang paris jogi nong ki syutia ko mo me la trei balang te ke balong ke bhai wong trei te ke trei bha are ke smart bha ke le show bha ki pen ki me pe ki don ki sat ki bo bon bha tang mo bon na ki de nong bo ai ko bon na ki de nong bo ai phara men ulah yakala dur Mesti don nak away ke dur babha dalam ni lamir don nak away pat ke dur wo baru ne kena sama gitu kena yang awam o general secretary jong ka parish pastoral council jong ka parish jong uwam wo nga ba padang ni yawan dalam ni na po shalom unim general secretary ulawan pai na shalom berkali jong ka du hasiten lentiwo do siteng lentiu baru don tang marway baru ang ani ulan nok lagi laga ulan nok don ta po kaliu nak syom balay nak syom syom anda tena wan ta kali padan te nak syom ban tip ko mitho era number ke jingdum mo mitho bali kali padan ruye ndayeng yogi nei babu ibabu le jong kita general secretary ke parish pastoral council le jong padahal was montok lagi kya badnang ta padehana ani uropene hai lagi benar betul lalong abnormal lalong kubstasyu ana unang sudah bandih namar ba padahal itu nanta boleh babu ai lopene setiap kali padahal lam langsung boleh nuno madon morwe yaram lam padahal tahu padahal to bai thu ana bai labuan wong toto serap mau dikena epi serap dikena epi wan somo ni serap dikena ela shom takali a boy po parish dalo boy po parish ile bu bagyo niu general secretary shiyeng jomu dalo le bu yo ta shiyeng jomu te utau kna samla bitu kana yang awam portan don phana rusus na juwar justive snap bek drensho plus no ran pala dekata Jingkylla le jom helbray wong dala yar pana le bo pa siyeng jomu se po shnong da tingai ko masi pom minute ni bo gerbe la kumlar en hara ta me nala pahat me nga madagasmi bangati ti panar rai thu ne panar bagalati ha ai nga bihave ha ta ki na argot yo em pisar palitore Palitore na para makiru maglayar ke para makiru em sar palitore bapidi kata ke Jingkylla jomu ba shirke te hame nga kuan banon bakan neru gade ke Jingkylla jorjo kaneru gade ke Jingkylla jorjo ni kong gibreu bon na ni gibreu ni ton ka turka dar ka babha Henry ada cukup pon ni don saka way pat ke dur ka bade ke genuineness jogi genuine self jogi kapa mangi pat ngim chukwa ban pen i yekiwe ngim chukwa ban pen i yekiwe yakata ke jinglong jogi de ka way pat ke dur kani ka long ka ba ma ba om nei tang ye ki ba mat piat Henry wat yegi ki ba khlam madu ba mangiru bon sim ni long ki ma arsa Hakmat jong ki mahalor gilong shisa. Hakmat jong ki hadin jong ki mahalor jong ine ki weipat ki bang ngim shaptin gidon arsap laisap shiposap. Haga jingim jongi. Te kam dene ka dur ka shisha ka jongin helbray kali ka dur ka ba daki spat sap haga jingim ka jongi. Te shisha ni don kam ban husyar ba Bahagia kesini kalau jor jom Jisu, mangil ni ban pen kala ya ke Jingkylla ke jongi. Ngim jair ban don sipon teli kisah. Ngaken mau kowe ke parish ngalalek na ke ben ane po shalom. Ngalalek na ke ben ta ke youth convention. Barapan ngalalek na ke ben ta ke youth convention si batrao bah. Nawai ke Bible convention yang khmat lau yang mane. Utau way president wong kumne pra nangayeng no pimo kamar nga haplet ban pek ya kidukan jonga
Habis ban pek lagi dukan jangan om. Ni siu play pek dukan kumong kumtan. Siu play. Kasi convention jom ke sama le pek dukan. Para selek kumno mansi nama bagi don kinong tere. Susnap pada snap no banong pen jak burong ke utau presiden golek no. Nakali itu dibayar lang ke parlo. Udon dukan ayo ni presiden. Siapa tu dukan jomu? Ya opim cuti berapa? Orang pim ber. Siapa ni ke? Siapa ni? Dukan ayo. Dukan spirit yo. Dukan spirit. Dukan kilat mo. Dukan kilat kada. Presiden Johnny, presiden mo penbenang Mike Baroshisni ke para sama ke convention. Dalam ni uhapan leglum pisah nak kita hidupan kiat jomu siapa berni. Berni di TV, lokum polo, maka laikam saukam dukan kiat. Tengah ulala banlek dia kata lek. Kau benar, ma kinong terai kiat. Tengah lek. Kata kedai hakmat dekawai kejur. Kejur babhabreu gan poin kejur beritnat. Kejur non yalam, kejur presiden, kejur berreblek. Herpression jien pat shalet. Kejur rayu kamamangi don kamban berkat jadi. Ya kata kejur kaba ar kaba lai kejodi. Pada Kristan dengan don kam de shisham ban berkat ya kani. Nabar shushu kaba kamma kalong ba uksoy upang ya kejur beriu. Uksoy upang ya kejur beriu jongi. Bantana pitpek ya kikam kiba kibreu kile menta kedai dan shisha kikam jom uksoy sudah. Kiba ngimjula ban motor ba ubreu unlek bong ya kita kikam po jak po rati. Dan Henry namar ba uksoy udon na kichinyen jongi. Magi ilong na shisham kita kibreu kiba pong ya kejur jom soitan haga cheng en kejoni. Henry nga ong yapi, don pat kibriu kiba pong ya kejur blay. Batang kandiak pat kibriu kiba pong ya kani kejur blay. Udon uway, uriu koi jongi na po India, nagashnong Goa kabadon haneri India jongi. Lakaya o kaar poway dari kubnay April, kasnam shejan rim spot san poway. Hagabadang menta lais nemiye ulagaladong uriu po jom ke Sri Lanka. Ulan mi na po Goa banlek sa Sri Lanka banlong missionary. But ular disguise sialaji ula change sialaji klenda peni baude ulendo. But ular elap dekat jeng jong ulay wala pedeng ki jengke bagi jeng shitong jom ke Sri Lanka. But menta ulagaladong uriu po. Uway na kiparlok jongu haba puli syapang kejengim jongu hagaway kami ulalay samit hayin tau parlok haba ulalay samit na kajing jongu niyo parlok ulalay ayo kaway ka kamera bad uni u Joseph Mas ularunga ka kamera ulakhan bad pitip kayo ule uduay ulakhan niya ka kamera bad uduay ne utray yin ula penfreja jimbang nagabenta ke jamit ke jombo bagian yabamla udang bonkam badulagi yo parlok jomu Joseph Baz bonang don po kamera no na pendap ne kita ki jimbang ula lek ban hot yo ni o Joseph Baz habang hot yo snap jarjan Dia don teliu shabi po jikha. Upet na ita teliu shabi kumto shapo. Ni small pula. Ba Joseph Baz udem khosio dan ba udem khosio re po mada. Udem khosio po hau. Lara ayo hukum ni ba udem khosio don kowe ke dur Jisu ang ta po ta kamera. Upet kita ka dur Jisu penakti ba kadem khosio ha Lord hau kune. Ndera po madan kumto Henry kune halo. Ba kuni try muam
ani ne report ngam yogi re yebu pormen ski bo long kan ne henry pe une report chisha ba du pe dai tleu la shu wan motor ya kata jing long reu play kata jing duai jong ne Joseph Bas orang IT la jing show play ha kata jambe ka mo duai hadir kata la beb ka pen ngadong shalom baru orang ngansa tip no kali jing kan pe le no pe kata jing kan Joseph Bas jauh lah tip undang pe tai ulah hap yang ceruk apa malah ulah hap yang apa malah badan tahu oi an ready dengan sawan no benta ban bam jam to sawan no umi yang syabat bagalek bam jam ulong normal ko melong lang ki wei ko balong mensuai gula kedo baru ne paralog jong ban ko ne utrai yeng wang nado kala gasni ngadep bau Joseph Bas un salom riu poi beshisha ko wei gasni baru lalong le shisha riu poi mentang unong ya da jong ke Sri Lanka bagale ko burong ye kari India jongi Goa kamtam kalau pemi ya uni riu poi kong kini kirkom jinglong rukidan ha kabalang jongi ha kabam magirungi kala jor na ke jingkem percaya siya ke jingkem kababa ngatarai Syaitan bon na peleng jongki hawa pilek retreat pim jukwa sure bangkut ke retreat kejo ke balai kamtam lagi charismatic retreat pilek siya pota pilek siya omroy pilek siya Catherine ba pilek retreat lagi tayo kisusyong mahamdong ba pilek kelak kabamot pila bread ka kuai pila bread ka secret pila bread ka dua pila bread lut wali ka chicken bas ne jongki pila nan kala no dah tu retreat kala put pim kuang rebatan put teng don ki ba parar ngan sa no ba pi ne mo ngalong volunteer no nengan yarap no ba pi hange hapo pota ngan kendu yo we no update hapo pota wong panar na galok layap kalok kala nong dikian bat menta patang lawan retreat ane kala kabumut ki kona henut bat ngam lecture sigi na su update pe ane ngalapian por mangalat ka duai por mangalat ka update ane ngalamen ngalakala kabumut por umpo lecture sigi balai namar wong ngalai sigi ngasa dikian pian tenga kwa ba epne kali kecik ka babha namar mangalakala kabumut don bona bring jongiru habagi lang siya Bible convention rutang sisi teng yimpuwa sure banput yin kwa banya rock bet yaw glay haga chingdim jongi pagkataru kari Jingkylla jor jongi oki kon kristan haga lomriu paman riu jongi ipai shaw glay bat yikwa ya kari Jingkylla jor ka gospel pamending sneak on Bau Jisu ay alam yo Petrus, u Jacob bat yaw Yohanes, laimot, kini kibaw kami, bangkiw siya ulong tabor. Batkat bau Jisu dang duay, katurkmat jongu kalakala. Kini kila yotya, om kaligaktin jongle kila sam tia shabapat. Te Henry, kiklem duay lagi. Ini laimut isupon yang Jisu bambansin. Kila thai, kila samtia, bat kila yotiaru. Hanya kita mulai gong. Deu Petrus bagi na kila don lam kila shot samtia adu kata. Henry, kita pemat bat belum malah. Henry kita pemat. Deu kila samtia, kila thai, kila drem, bat kim nasure banduan. Jisu man maya poni halor no duai Jisu duai but maya samban duai ke durkmat jongu kalakala kumuto Joseph Bas durkmat jongu kalakala ndai tan durkmat jongu kalakala bat kalaparan Henry ki jan jongu kala le paran abam judan kong kata ke jingli menno
But our good Ramba kila yen hanta banyak keren baru willing de Moses, but way part uday Elijah. Pitik uday way Moses, nong yalam jom kejat penriu Israel. Nanta pada Elijah, they prophet pakadu jongka judang baring, ubasukiu baik syabneng dakat kali din. Dia long kibriu kibakau, ini gladon wesha ketiang baru wesha kamon. Badamang ni bakila tren Japan ke Jingkylla jong Jisu kabau mudai bansha ha Jerusalem. Kabau mud bau Jisu komu kon jong blay udon kamru ya ka company jong kibriu bagian Japan. Udon ni kibriu pertei Yohanes u Petrus u Jacob kidon kibau galam ki Henry namar bagi den kibriu pertei Kidun cintot, kimla shure ban yaslok bal Jisu, kimla ban senran yo Jisu, ban I man sim yo Jisu ki sam chia shaba palat on kali ktien jole. Deu Jisu kum kon jole, udon kam ye kibreu bnen, ban ye rap yo ha kata ko. Kibla don shabne, ban Moses, ban Elijah, kila I man sim lang yo Jisu ha kali ko. Dagdin jong blay kong kila shok samcha hadu katna kita ke lainut kisenram. Henry kamangpat. Henry ikmat jong ki kidang pekmat. Bati yo i ko buram jong u. Bati kita ke armut ke ramba. Samcha atron. Tamu kita yo i bermut bernet. Kita yo i ke beca. Kita ke armut ke bayan hanta ke jing palang ke jong u. Hajin jong ke ni kita ke armut ke ramba ke jano, Moses baru Elijah ke jano, but nanta lawan sa luok overben pau latap yaki. Luok overben. O Yohanes, Petrus, baru Jacob, baru Jisu, tap utau luok. But habata pune luok maki kira syeptin. Ya Henry kat baswa bakin syeptin. Kasur ka bejam kalawan nau tau luok bat kalong. Une, ulong, ukon jonga, ubang alacit, to shashkor yahu. To shashkor yahu. Hagita ke jing palang, hagita ke jing taba, jong Jisu, uta layos ngo, jingdon tau luok bapernay, layos ngo ruya kanay kasur. Baune, Uwala taba palang hane udei ukon jona ujisu kon jong oglei shashkor yo. Kani ke jingle jong Jisu klam ar the team kali menang penskan ya ke jingle jong kini ke laimut kiba mo o ulat pat ke ki shalor do. Ban pen I de shisham ba mo udei ukon jong oglei balawan shakani ka perchay. O Petrus, kung malong lem mangi, ulang yaw Jisu kan rat kabha bagin sa no hangi. Yan ya tao lai kaliki yentre, kaway yami, kaway yo Moses, but kaway yo Elijah. Tongin na sa no hangi. Petrus umkwa syura banya siya po, bandang shitong, bandang jenja. Dahil rin Jisu ulang yan. Ngim day bansa hangi, namar bengilang don shibon kitang mamani ngidai mande. Para Kristan lagi kali kesini kawan ni kan mau ye ya kan Jingkylla jor jong Jisu nong ye pito maniru yin per kala jor no yerji. Na ke jingim artificial, sya ke jingim natural. Kawau blay ayami. Naga jingyen kabasnir, siyang jingyen kabawha. But I ba magiru mendegasni yen le thai shal jong ki yeng kisam. Taga Jingkylla kabumun. Yen thai shal ki yeng kisam namar ki kam jongi ki dang bon. Ki kam jongi ki bangidang day banle ki dang bon. Ombo Petrus, Jacob or Yohanes, ki dang day banle kala piru, mangaru. Yedang day bandai kala syakil ye kesam syakil kon kikti syakil lok kitna mai pa ye men ki para jogi and yero yo Jisu Christ.